ndabahaye mwaramutse mwese canke mwiriwe bivanye naho muherereye. Akaba ari amakuru mashya abageraho kuri imbonesha kuri mwe Rudende ibashyikiriza amakuru atose yarebana n'umutekano, politike, ububanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bwa bene gihugu. Turi kuri uyu wa Mungu kwigenekerezo 22 Ruheshi umwaka wa 2025, aho turiko turabashyikiriza amakuru ngaha ko makomeye arebana n'umutekano. Turi buze kwibanda cyane kuri Aeroport Internationali i Bujumbura, tubabwira amakuru akomeye ari kwavugwa y'igitero gikomeye igisoda cy'u Burundi kikanze kuri uyu wa Mungu, ibitumye batangira gukora ibikorwa bidasanzwe kandi by'ikoranabuhanga rya none. Biravugwa ko kandi akomeje kugenda hagaragara urujya n'uruza rw'abasirikare mu ngeri zitandukanye. Hari abarusiya, habiri gutangazwa kandi ko hari n'abadage bari ahangaha kuri Aeroport International mbere k'iyo rundadaye, aho bari kwesta ikoranabuhanga rijyanye n'amakuru. Service Nationale de Renseignement yaraye ibwiye igisirikare binyuze mu J ya kabiri. Turi buze kubabwira ibijyanye na technologie de contre-mesure radar, ndetse tubabwire technologie de contre-mesure contre rablage GPS n'ibindi bitandukanye ngaha biriko birashyirwa muri iyi minara icungera umutekano ngaha ku kibuga cy'indege. Byose bikaba bihura neza n'imirwano ikomeye igisoda cy'u Burundi kibaza iminsi kigaragaramo mu buseruko bwa Repubulika iharanira kwikukira kwa Kongo, aho bahanganye n'umuhari M23, aho bitangazwa ko hari hapanzwe igitero kidasanzwe. Ngusabe rero ubane natwe, kandi niba ari bwo bwa mbere dukurikiye ufyonde sabone kugira ngo uyongere mu basanzwe babana natwe ngaha kuri iyi mbonesha kure. Tudatinze rero katwinjire tubabwire uko bimeze ndetse tubabwire nuko ibintu byatangiye. Amakuru dufite aravuga ko mu gitondo kuri uyu wa Mungu igenekerezo 22 Ruheshi umwaka wa 2025, igisirikare cy'u Burundi cyakira amakuru ko hari igikorwa cy'ikoranabuhanga cyangwa se igitero mu ikoranabuhanga cyari cyateguwe n'umuharima 23 cyo guhungabanya ibikorwa bya logistique by'ibikoresho birimo kugemurwa ku butaka bw'u Burundi binyuze kuri Aeroport International Merekiyo Rundada i Bujumbura, kuko bigaragara ko Kinshasa iri kunyuza ibikoresho ibijyana mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iki kibuga cy'indege kiri mu mujyi mukuru wa Bujumbura, kikaba gikomeje kuba urufunguzo mu bikorwa byo kwakira ibikoresho biva Kinshasa bigenewe gufasha igisirikare cy'u Burundi ndetse n'icya Repubulika Iharanira kwikukira kwa Kongo. Ibiro byose ni biri gukorwa mu rwego rwo gucungera ndetse no kuba bakanira ibijyanye n'umutekano mu buryo buhambaye ngaha mu gisagara cya Uvira gikomeje kugenda kirasatirwa n'imirwano ikomeye, nk'uko raporo y'ishami rishinzwe ubutasi bw'igihugu Service Nationale de Renseignement yatanze amakuru mu masaha y'ijoro mu J ya kabiri y'igisirikare cy'u Burundi. Baravuga ko abahanga mu by'ikoranabuhanga ba M23 bari bagamije gukora ibizwi nka GPS jamming, no kuvuga kuyoboza no guhagarika GPS zikoreshwa mu kugenzura no gukumira ibikoresho mu rwego rwo kubangamira imiyoborere y'ibikoresho no gutuma ibikorwa by'ingabo bigira intege nke. Nk'uko rero tubona amakuru tumaze kwakira none ahangaha biciye ku buhinga bwa none, biragaragara ko igisirikare cy'u Burundi cyahise gishyira mu bikorwa ingamba z'ikirenga zo gukumira no guhangana n'ibi bikorwa, ahari kwifashishwa technologie de contre-mesure contre rablage GPS ndetse na technologie de contre-mesure radar. Nk'uko rero bitangazwa, biri kuvuga ko rero hari antenne en réseau adaptative ziri kongerwamo ibindi bikoresho. Izi antenne zikoreshwa mu kumenya aho sinyare cyase jamming yerekeza, aho zishobora kuyobora neza sinyare nyakuri kuri GPS yifashishwa na algoritme zivanaho sinyare zitari za nyazo. Biro bikaba byatumye ibikorwa byo kugabanya ndetse no kongera kuvugurura ibijyanye n'akajagari kari kamaze iminsi kagaragara ngaha muri iri koranabuhanga bigabanuka. Hari kandi biri gukorwa bizwi nka filtre de fréquence avance, aho FDNB yashyizeho filtre zigezweho zasukuye
zakira sinyari za GPS zikumira ibijyanye n'ubujura bwa GPS jamming. Kari kandi ibijyanye na recepteri GPS military renforce ibizwi nka M code, aho bivuga ko ibikoresho bizakoreshwaga bifite ubushobozi bwo kutemerera sinyari iyo ari yo yose y'ubujura, bigatuma GPS nyakuri yinga bikomeza gukora nta nkomyi. Hari kandi initial navigation system, aho rero bari gukoresha ibizwi nka kompani kuguhuza GPS n'ibizwi nka agroscope cyangwa se accelerometer ituma indege n'ibikoresho bigenda bikomeza kubibona ndetse no kwakira isinyari itangwa ni GPS. Hari kandi biri gukorwa mu rwego rwa technologie de contrôle mesure radari, ibizatumye havugururwa ibijyanye na radari en base probabilité de interruption ibizwi nka RPD radari, aho FDNB iri gukoresha radari zitanga umuyoboro wa radio ndetse bikagabanya amahirwe yo kuba bakinjirirwa n'uwari we wese, by'umwihariko uyu muhari umaze igihe kinini uhanganye n'igisirikare cy'u Burundi mu buseruko bwa Repubulika iharanira kwikukira ya Congo. Hari kandi radari multi frequence, aho rero bitangazwa ko izi radari izakoreshwaga mu mirongo myinshi ya radio icyarimwe, bigatuma jamming y'inyeshyamba ishobora kuba yaba imfabusa mu gihe bagerageza gukora ibingibi. Hari kandi ibizwi nka frequency hopping, aho FDNB iri gukoresha uburyo bwo guhindura imiyoboro buri kanya, bigatuma M23 yabasha gukurikirana cyangwa guhagarika itumanaho rikoreshwa ngaha rya gisirikare. Hari kandi radar decoyer cyangwa se SM, aho bitangazwa ko ari ibyuma bifite sinyari z'ibinyoma byashyizwe mu kirere no ku butaka bigamije kuyobya ababo mu muhari M23. Ikiro ni igikorwa cy'ubwirinzi cyabereye ndetse cyatangiye kubakwa i Bujumbura ahari Aeroport International Melchior Ndadaye nk'uko bigaragara. Aha rero akaba ari ibumoso ku nkombe za Lake Tanganyika, aho rero hari urufunguzo rukomeje kugenda rwerekeza i Bururi, Makamba ndetse na Rumonge. Biravuga ko kandi bagomba gutambutsa ibijyanye n'ubwirinzi mu buryo bwihuse kandi buri kuba bwakorwa mu gihe gito. Mu yandi makuru dufite biravuga ko ibingibi byose biri gukorwa igisirikare cy'u Burundi gifashijwemo n'igisirikare cyase n'inzobere z'abenjeniyeri bo baturutse mu gihugu cy'u Burusiya ndetse n'abandi bo mu Bubirigi. Nk'uko rero bigaragara mu makuru twakiriye, biravuga ko kuri ubu ngubu igisirikare cy'u Burundi kiri kongera imbaraga cyane cyane mu bijyanye na renseignement, ndetse bikavuga ko ubutasi ari bwo bakomeje kugenda bashyiramo imbaraga, kuko basanze ko igisirikare cy'u Burundi kigomba kugira amakuru mbere yuko kigira operasiyo ari yo yose gikora. Ibiro bikaba byitezwe ko bizagabanya ingene igisirikare cy'u Burundi cyari kimaze iminsi kihura n'ibibazo bikomeye cyane cyane kugwa muri ambushi ndetse no kugira ibihombo bikomeye nk'uko byagiye bigaragaza mu bihe bizagiye bitambuka. Hagati aho rero ibijyanye no gucungera umutekano ngaha ku mbibi z'igihugu cy'u Burundi birakomeje kugenda bifata n'intera, nabyo reka tubirebe. Aho rero nyuma y'uko igisirikare cy'u Burundi kiburishemo iki gitero cy'ikoranabuhanga cyari kigamije guhungabanya ibikorwa bya GPS ku kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Melchior Ndadaye i Bujumbura, ubuyobozi bw'ingabo bwafashe ingamba zikomeye ndetse zifatika mu rwego rwo gucungera imbibi z'igihugu cyose, aho rero intego ari ugukumira ibindi bikorwa bishobora kwibasira imipaka y'iki gihugu, bitewe n'uko iki gihugu cyari kimaze iminsi kigaragaza imbaraga zidasanzwe mu mirwano iri kubera mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Nk'uko amakuru ariko aradushyikira abitotosora, biragaragara ko FDNB ku bufatanye n'abenjiniyazi b'Ababiligi n'inzobere z'ubutasi bw'igisirikare bihutiye gutangiza iyi gahunda ihuriweho n'ishami ritandukanye mu rwego rwo kugira ngo bahuze ingabo zikora mu bijyanye n'ubutasi ndetse no ku mipaka. Ku mupaka mu burasirazuba, reka duhere ku ruhande rwa Tanzania. Ku mupaka w'ahitwa Rutana, ahitwa Makamba, Cankuzo hashyizweho station radari multi frequence, aho rero igamije kugenzura ibimenyetso byose by'ikoranabuhanga bizaba ibikomoka mu bihugu by'ibituranyi nka Tanzania n'u Rwanda, hagamijwe gutahura hakiri kare ibishobora guhungabanya umutekano ngaha. Hari kandi ikoranabuhanga rigiye kuzanwa n'aba Badage nubwo ritaratangira gukoreshwa rya drone zizajya zigenzura izi mbibi. Ni mu gihe rero mu
burengerazuba ku ruhande rwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aha ni mu duce twa Cibitoki, Bubanza, Rumonge ndetse na Makamba, hakomeje kugenzurwa cyane inzira zose ndetse n'inkengero za Lake Tanganyika, kuko ariho babona bafite impungenge zikomeye nko ku mupaka wambukiranya ku butaka. Hashyizwe radar RPA cyangwa se low probability of interception zizajya zimenyesha uwo ari we wese winjiye mu gihugu. Hashyizwe kandi ibikoresho bya frequency hopping communication mu kuba byafasha ingabo ziri mu mirimo y'amarondo kugira ngo bagume bahuza nabo hagati bari mu bice bitandukanye nka Gitega ndetse na Bujumbura, bahanehana amakuru nta kibazo cy'ikoranabuhanga ricika kijemo. Biravugwa ko kandi ku mupaka wahitwa Kirundo na Ngozi hashyizwe poste d'observation électronique izajya yifashishwa ifite ubushobozi bwo gutahura jamming cyangwa se ibikoresho by'ikoranabuhanga bizaba byoherejwe cyangwa se bishakwa kuzanwa hano hafi kugira ngo amakuru bayamenye. Biravugwa ko kandi ahangaha muri Kirundo ndetse na Ngozi hashyizwe unité mobile de guerre électronique igizwe n'amakamyo yikoreye ibikoresho bishinzwe gusesengura no kwangiza sinyare zishobora koherezwa n'umwanzi nk'uko babivuga. Kuri Lake Tanganyika naho umutekano wakajijwe mu buryo budasanzwe. Biravuga ko FDN biyongera imbaraga z'amato y'intambara afite ubushobozi bwo gutahura no guhagarika ibikoresho by'ikoranabuhanga no gukumira ibikorwa by'iterabwoba bishobora guturuka muri aya mazi, hamwe n'ubufatanye bw'igisirikare cy'u Burundi kirwanira mu mazi ndetse n'abinjeniyeri b'Ababiligi. Habaye gushyiraho sonar system zo gupima ibikomoka munsi y'amazi ku buryo habaho gutahura amato atemeye cyangwa ibikoresho by'ikoranabuhanga bizanyuzwa muri aya mazi. Ni mu gihe bivugwa ko no mu kirere hashyizweho réseau de radar combine ndetse na systeme zigomba kuzajya zikoresha ziri automatique, aho rero zajya zikora ndetse zigasesengura amakuru zikoresheje ubwenge bugezweho ibizwi nka intelligence artificielle cyangwa se AI. FDNB iri gukoresha ikoranabuhanga bigizwe muri n'abinjiniers b'Ababiligi, aho bivugwa ko bagomba gucunga umutekano ku butaka, mu kirere ndetse no mu mazi. Hari kandi commandement centralisé Igitega, aho bivugwa ko bashobora gukurikirana uko ikoranabuhanga ryose rikoreshwa ku mipaka ndetse no ku kibuga cy'indege icyarimwe bakareba uko bimeze. Hari ikoranabuhanga ry'ubutasi bw'ikoranabuhanga ryafashije iki gisirikare gupima no gusesengura amasinyari yose bikekwa ko ashobora koherezwa n'umwanzi, bigatuma hirindwa ko habaho ikindi gitero cyakibasira ikoranabuhanga rikoreshwa kuri iki kibuga cy'indege. Biravuga ko kandi abaturage ba Rumonge nabo bijejwe ko umutekano wabo utazigera wangirika ndetse bahawe isezerano rikomeye ko bagomba kwicara bagatuza kuko umutekano wabo urinzwe ntawe uzigera uhungabanya na gato, kuko igisirikare kiri ngaha kugira ngo gicungere imbibi z'igihugu kandi bakomeze kubikora mu buryo butekanye kandi bwizewe nk'uko bimeze. Hagati aho mu makuru akomakomeye ari kuvugwa ku ruhande rwa diplomasi cyangwa se ububanyi n'amahanga, nuko Burundi bwaganiriye n'u Rwanda ku mubano w'ibihugu byabo byombi. Reka nabyo tubitosore turebe uko bimeze. Abayobozi mu nzego nkuru z'igihugu cy'u Burundi bagira uruzinduko rw'akazi mu Rwanda bagirana ibiganiro nabo muri iki gihugu. Ni amakuru yatangajwe n'u Burundi, aho bagaragaje ko perezida wa Sena y'iki gihugu yakiriwe i Kigali mu Rwanda. Yakiriwe mu gitondo cyo kuwa gatanu hari kwigenekerezo 20 Ruheshi mwaka wa 2025 nk'uko amakuru abivuga yatangajwe ku rubuga rwa X. Burundi biravuga ko rero ubwari bwohereje intumwa, aho banditse amakuru bavuga ko intumwa bohereje yakiriwe na Dr François Xavier Karinda uyoboye Sena y'iki gihugu cy'u Rwanda. Bagirana ibiganiro bidasanzwe ku bijyanye n'umubano w'ibihugu byombi, nk'uko Sena y'u Burundi yabyanditse ku rubuga rwabo rwa X. Yagize ati perezida wa Sena honorable Sinzohagera Emmanuel yahuye na mugenzi w'u Rwanda ari kumwe na vice perezida be bombi mu ruzinduko rw'icubahiro. Ubundi kandi izo nyandiko z'u Burundi zikomeza zigira ziti ibiganiro byagarutse ku ruhare rw'izi nzego zombi mu gutsimbataza umubano hagati y'u Rwanda n'u Burundi. Ni ibyatangajwe kandi na Sena y'u Burundi y'u Rwanda, aho yatangaje ko ukuriye Sena
y'u Burundi yakiriwe na perezida wa Sena y'u Rwanda, aho nabo bagize bati uyu munsi perezida wa Sena y'u Rwanda Dr François Xavier Karinda ari kumwe na ba vice perezida Nyirahabimana Sorine ndetse na Dr Mukabaramba bahuye na Emmanuel Sinzohagera perezida wa Sena y'u Burundi, bagirana ibiganiro ku mikoranire binyuze muri diplomasi y'inteko. Umubano w'u Rwanda n'u Burundi umaze igihe kinini urimo amakimbirane kuko wajemo agatotsi mu mpera z'umwaka wa 2024, ariko kandi na mbere yabwo ntiwari wifashe neza, byasaga n'ugenda mu biguru ntege kuva muri 2015. Burundi burashinja u Rwanda gushyigikira umutwe wa Red Tabaro ubarwanya, ni mu gihe narwo u Rwanda rushinja uyu mutwe gukorana byafi na FDLR by'umwihariko mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho Burundi bwohereje ingabo kugira ngo zifashe igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu bikorwa bikomeye vya gisirikare bikomeje kugenda biba. Ni mu gihe kandi bikomeje kugenda vyigaragaza ko kugeza ubu ngubu benshi mu bakurikiranira hafi biko basanga leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yakabagirangiza ibibazo, ndetse n'u Burundi nabwo bugacyura ingabo zabwo zoherejwe muri iki gihugu. Hagati aho mu yandi makuru akomeye ari kuvugwa cyane mu karere nuko igisirikare cya Uganda UPDF n'icya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kuwa gatanu basinyanye amasezerano mashya y'ubufatanye. Isinya ry'aya masezerano ryabereye mu ruzinduko umugambi mukuru w'ingabo za Uganda General Kenneth Rugaba Muhozi yagiriye Kinshasa. FARDC yatangaje ko uruzinduko rw'uriya generali usanzwe ari umuhungu wa Perezida Yoweri Kaguta Museveni ruri mu rwego rwo gushimangira imikoranire hagati yayo ndetse na UPDF mu kurwanya umutwe w'iterabwoba wa ADF. Mu nama yahuje General Muhozi na mugenzi we wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Lieutenant General Jules Mbanza Mwirambwe, impande zombi zishimiye umusaruro umaze kugerwaho mu bikorwa bafatanya, by'umwihariko muri operation Shuja igamije kurandura ADF. Ni ibikorwa ngo byasinyweho byishimiwe ndetse bikaba byarasenyewemo ibirindiro byinshi bya ADF naro FARDC ndetse na UPDF, kandi basinye amasezerano mashya y'ubufatanye mu bya gisirikare, by'umwihariko mu bijyanye no guhuza ibikorwa byabo ku rugamba, guhanahana amakuru y'ubutasi no guhana imyitozo ya gisirikare, ariko buri gihugu cyubaha ubusugire bw'igihugu cy'ikindi. Ugushyingo muri 2023 nibwo igisirikare cya Uganda n'icya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo byatangiye gufatanya kugaba ibitero ku mutwe wa ADF, ndetse n'ingabo z'ibihugu byombi zashoboye kwica benshi mu barwanyi buriya mutwe barimo n'abakuru bari bayoboye uyu mutwe nk'uko byagiye byigaragaza mu bihe bitandukanye. Gusa nubwo bimeze gutya, ibintu ntabwo bimeze neza kuko bitangazwa ko mwabiriya bice by'ubuseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo abaturage bamwe na bamwe by'umwihariko mu bwoko bw'Abahima bakomeje kugenda bagirirwa nabi bya hato na hato. Andi makuru akomeje kugenda avugwa mu karere ni amakuru ajyanye n'ibiri kubera muri Kenya, akomeje no kugenda hagaragara ibikorwa bidasanzwe. Reka rero turebe ibiri kuvugwa mu gihugu cya Kenya nk'uko twabyiyemeje ko tugomba kubagezaho amakuru y'ibiba biri kuba ndetse n'ibiri gukorwa hose. Amakuru aravuga ko abaturage bo mu gace kayitwa Murundiko gaherereye mu karere kayitwa Karinyanga muri Kenya batwitse umugabo uri mu kigero cy'imyaka 35 y'amavuko bamukekaho kwiba inka kugeza ashizemo umwuka. Polisi ikorera mwakara gace yasobanuye ko ubwo aba baturage babonye ku itariki ya 20 z'ukwezi kwa 6 2025 baramutwika bahita bahunga. Polisi yo muri icyo gice ishami rishinzwe iperereza bageza icyo cyaha cyakorewe, bakora isuzuma ry'ibanze mbere yo kujyana umurambo mu bitaro bikuru bizayitwa Kerugoya aho ukorera isuzuma rya Gihanga. Polisi yasobanuye ko abakozi bayo batashoboye guta muri yombi abakoze iki cyaha kuko basanze bahunze, n'ubu baracyashakishwa kugira ngo bagezwe mu butabera. Itariki ya 16 z'ukwezi kwa 6 agatsiko k'abagizi ba nabi kateza abagabo babiri bari kuri moto mu gace kayitwa Ndandoro mu mujyi wa Nairobi barabatwika. Ku munsi wakurikiyeho abandi bagabo babiri bo mu gace kayitwa Parkland i Nairobi nabo batewe amabuye baratwikwa bakekwaho kwiba telefoni. Ibiro ni bikomeje kugenda birigaragaza ngaha mu bice bitandukanye bya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse no muri Kenya,
aho rero bikomeje kugenda bivugwa mu buryo butandukanye ndetse bamwe bakaba biteze ko ibibazo byose bikomeje kugenda bigaragara mu karere bigomba kurangira umutekano ukagaruka icyizere cyo kubaho kikongera kikaboneka kuko nk'ubu raporo iherutse gusohoka yagaragaje ko mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo muri amezi 6 abaturage barenga hafi 400,000 bavuye mu byabo babimpunzi. Ibiro bikaba bigaragazwa nkaho ari ikintu kigomba kuba cyakurikiranwa mu makuru mashya, abaturage bakabaho neza bagatunga bagatunganirwa. Ni ngaha dusoreje hano, twibanda cyane ku makuru atose yarebanira politiki, umutekano, ububanyi n'amakungu n'ubuzima bwa munsi bwa bene gihugu. Fyonda subscribe dukomeze turabana ngaha.